Whawhirai mua ke eiki, pia malo mo e tauto e maua e pongi de rei, pongi whaafu o whakoini, tali fia, loto maa whana, toko tahanko toa pe, ki e tau prokalama, klofiama ko ia e pongi ni, pongi pule lulu whukieni, a hongo fulu maa taha, sa anuari o e wanoa taha fitu, pia ko whakawhilok fia, i he toko tahanko toa pe, i he houani, i he huawha i kuna, wa whaafu o whaatau e kosi sukalai si whaatau wange mo eiki o ku alomari e pe ai mea kotoa pia mei a pina whaatau wange mo o tuake le tāpe kina koe tāpe kina pia mo whaamiri pia whaatau wange mo mauha ahole rei wheha wheitu i he kolo pe o tato e whetapai mo tau polokalama klofiama koia o e pongi ni. Koe tau re soni klofiama o e pongi ni te tau ki i foki ke ko spedi koia o e wiki koia ko osi. Ane afi, lo tonga ai whakalaulau loto ki he eiki, pia moha whekau ki he ahoni, o kutuku he eiki, i o kulau maarie, ai le soni koia o e wiki kua osi, ai a koe mātiu wahi tolu, pare vesi taha ano, mo taha fitu ko lawe i koe ko spedi o wiki koia kua osi, ko whaamu ke tau whoki mua ki ai ai mea o ku tokanga ki ai otua, pia nane tuku ia, ai vesi ko ini pia fai ai e whakalaulau loto, pe ko e rea whakalaulau loto, kono whakarea e taha ko e te lamu. Lotonga ai ngāwe ane a fi, pia fai ai lamu, he lotonga ai ngāwe i ki vesi ko ini, pia na e tāpua ki lahi e iki, pia ko tui tato e veiveua, ko e wholofola o whemau he iki ke tau kaunga i nasi ai i ahoni. Ko whamaloa ka te imotolu, ko toa pe, wha like, mo comment, pia mo share e tau kalofiama, whawetai au pito ki ka kōkore, hanga mua sea e tau kalofiama, ki o pēsi e hoko ia koe tāpua. Whiunga mo ngahi kulupu ia e ua fulu maa tolo nai, pe kua kulupu nai ua fulu maa whaa, au kore mai ke seange, ki ki nau tolo ai kalofiama. Pe koe ngāwe o kou whai, hiri ange pe hono hiki koe e tau kalofiama, o kou sea lewa ki ngahi kulupu e ua fulu tupu koe ni. O ku nau fie mao mai ki oange e kalofiama, ka kuku kore, hanga sea ia ki o pēsi, ai tau le soni kalofiama o aho kotoa pe ko hui ke mamatai ho family ngai mahini ngai kau ngami a tuku ke utao ate tau fo ima ka ke tiriva e koe e tau fo ima ke a o ke ngai fale koloa kotoa pe tau fo amu ko fale kotoa pe ai kau tonga ima mani o wa o ke e tau fo ima pe ko ma o mo ui ko sisu kalais pe mo ne fola ko ma mo oni ia ki inasi ai e toko taha kotoa pe le soni ko ia o ahoni ko mati wa he tolu para vesta haono, para vesta no taha fitu, ko sperieni o wiki ko ia ko osi. Te ula watu pa mihi pāki motua, ni riu ko ia atoa masu wesi, mātiu wahe tolu, taha ano taha fitu. Pea ko papitaiso asi isu, na aluhake le vai a mihe vai, pea wakai ko mawaiua elangi ia te ia. Pea mamata ia ki lau maari o otua, o ku maariu hifo o hange ko e lupe, o tu umai ki te ia. Pea iloange, ko e re o mihe langi na e pehe ko kufu. Foha ofa anga eni ai o kou fie maarie lahi ki ai. Ko e kaweinga ko ia e tau kalofiama o e pongpongini, pia ko e whekau ia pia mehe eiki, aku peheni hono whakarea, ko sisu kalaisi ho tau makehe anga. Ko sisu kalaisi ho tau makehe anga. Angi mui whakataha ki e te au. Ko sisu kalaisi ho tau makehe anga. Ko e mea pia ku tau makehe ai e ka inga. O i kai ke makehe ko ia ko hiko siasi o ke kau ki ai. O i kai ke makehe ko ia ko hiko lakanga o ke mau. O kai ke makehe ko ia ko hiko family na ke tupu me ai i ka i au pit. Neongo o whaka ofa kotoa ai ngahi meani e kainga. Kaka uhinga pe e taha o ke makehe ai hea api ako. Uhinga pe e taha o ke makehe ai he siasi, makehe ai he pule anga he api ngā we. Taha pe ai uhinga ko sisu kalais. Pea ko tui o whemau pe he eiki ke uhanga o te kei he ahoni. Ke mahina ko sisu ai huawhalahi i kai hanoua. Hala hataha ke tatau, hataha ke kākunga. Ko sisu kalaisi e kāinga ho tau makehe anga. Ta whoki mai ki he vesna e lau. Ko sione papitaisa i he waitafe soa tani. Koe fu vai tafe tatau pe nia e kāinga. Pea koe tama tatau pe ia kune whai e papitaiso. Asione papitaiso. Pea whamatala koe a mātiu, tala mai e mātiu na au kolo mai a Jerusalema mo siu tea. Koe fu kakai toko lahina nau au kolo mai te papitaiso ki nato e sione he vai tafe soatani. Pea mamata toa sione ke kau whare si me kau sātu si e unau huluni mai he hau.
e fai ko ia e papitaiso vai lahi ko whakaha e whakatomala tranga lewa e siona ke kau whale si ko haina ne waloki a ki moto ke mo hola i he hau hau amana ki hoko mai kona mo oni ko fu vai tafe tatau pe ia kana e tike ke hoko hami a whakao fo ia o hange ko papitaiso e sione asi su e kainga te ki ai ko mea e tolu tau whakatoanga e teimina e hopo mai asi su o whakahoko koi e papitaiso hanga e sione papitaiso asi su mea lahi e tolu uluakina e mawai ua e langi open heaven ko hono wa mariu hifu e lau mariu manu hange koe lupe Holy Spirit comes down koe mea hono tolu tala mai na e ongo mai a e leo behelangi koe ta mai a koku alo of anga koe ko hoi fua ki ai mawai ua alangi hoko hifu e lau mariu ma onioni tolu ongo mai moe leo koe foi mea e tolu koe ni e kainga na e toki hoko pe ia he taimina e hoko hifu asi isu ke vai tafe so atane. O whaamu ke uto e whakamaala ala ke mahino. Na e te kei ke hoko hame a pehe ia ki hata he fukau papitaiso katoa ko eni. Hala whakarele. Pera te kei ke asia historia hame a pehe ni. Ki mua pe ke ki mui ia kalais. Ika i au pito. Papitaiso e siona e fukakai. Launge au. Fukakai toko lahina nau hao ki a sioni papitaiso ke papitaiso. Kai ke mawaiua alangi hame kai ke mariu hifela e lupe ia hange hoko ko lau mari ma oni pe ke hare o ia ongo mai toki ta lunga pe mo si su kalais ke step in ke fu vai ko vai tatau feito tatau sone papitaiso tatau kai ke te ha me adi riu ke pe heke na higi na tomi so tani ka vai ke pe heke hu e fu vai a ko ha vai fu ke pe ke tau tu aki e vai pe ke tu aki e feito i kai feito tatau vai tatau sone papitaiso tatau kai makehe pe foi papitaiso o sisu. Makehe pe mea na hoko he papitaiso o sisu. O kehe ame hono papitaiso ko asione Viliami mo te vita mo Vika mo Susana mo haifua. Pe fukakaya kana na hala. Papi nau tori halatake mabai ua langia. Halatake hifu e lau mali. Halatake o mahare. Kai toki tā lunga pe mo taimi na papitaiso o sisu. Pe ako ne hake koe mehe vai. Papehere ba fomatala amati be mavai ua a hewan alangi. Hifo me lau mari hange ko lupe. Pe aongo mai pe amore. Foi me e tolu aba a hewan. Hifo lau mari. Pe aongo mai mo leo. Ko alo of anga koe ko hoi fua ki ai. Ko e kawe inga ia o ahoni e kainga. Ko sisu kalaisi ho tau makehe anga. Oku makehe oku ke makehe ho o hiwa, makehe ho o malanga, makehe ho o rea, makehe ho o tonga, oku ikai koe whaamiri, oku ikai koe, oku whaamu ke whakatalatala ke mahino, oku ikai koe whaamiri, oku ikai koe siasi, oku ikai koe lakanga, hala au pito hamea. Ko o tua, ko sisu kalaisi, ho tau makehe anga. Ko sisu kalaisi, oku tau makehe ai ki tau tolu he api ngau. Koe fu papitaiso ta taupe. Toi talunga pe mo si su hene step in ke vai ma vai ua alangi. Hifo ai lau mari. Ongo mai rewa ai leo. Ka inga o ko whakaamu pe ke tauhanga o tikurea i ahoni. Ko tau makehe anga ko si su kalaisi. Whaalahi au pito e kakai nau whakamalo mai koe kalofiama. Lahi au pito e nihu nau inbox mai. Whai mai ai whakamalo. Nau whai ai whakamalo, te mai ngahi rea whakahiki-hiki, ko honga ia lahi au pito. Ka ko whaatala mau pe ki he kakai, ta tau pe i he inbox, i he ngahi comment whakaloto lahi. Ko whaatala mau pe, ko au ia ku hala ata, absolutely nothing. Ka pau oku tā puaki ai kalofia ma, ka pau oku ke maari, hano veteki haki fo i vesi, oku i kai ko au, o kai koe siasi, o kai koe lakanga. It's all about Jesus. Ko si su kalaisi pe ho tau makehe ana. Iai ai ni ihia nau wha inbox mana tau nau tala mai. Ko os taimi keu hoko au ka hafu toke tā tohi tapo. Tala mai he di si maari e moni ho hanga o veteke fo i vesi koe ni. Koe toki ilo e nia e au. Veteke koe ni. Inbox mana e toa taha pe mei tonga. Tala mai si ko koe malanga to atu taha i he televiso de tipi. Pea kami ale rei pe ia ke whakamalo mai. Ai kakai hange peka whakamalo at hani ihi kia te koe. Ko o hiwa, ko o malanga. Ka ko fia ke announce at publicly declare i he ahoni. Ko au ia koe hala ata. Ka pau peku ia ha malanga ko koe tā puaki. Ka pau peku ia ha mea ku ke ongo i ku makehe i he kalofia ma.
ko si su ka lai sto ta hape o kai ko siasi kai ko lakanga o kai ko au kai ko family it's all about him it's all about Christ ko si su ka lai si pe o tau make ang ko au ia vale kua hala he fika mo lau ko nga hala ata absolutely nothing kaya hame o ko fai ko ko ta pua ke te koe ave pe mu ai nge ya da me lang ki ko au ia ko se vaniti ko tama io eiki ko e fua fatongia pe o ku taha pe ho tau make anga ko si su ka lai papi taiso esion e fu kakai nothing happened kaki hoko hame ai toki talunga pe me time de step ya si su ke vai mavai wa heaven o ke fie ma o ke aba heaven tokanga ki si su kalais hot for ma allow ma o ke fie ma allow ma ria tokanga ki si su kalais he ko si su e to ta ha go de fai e papi taiso i allow ma ria man hange pe ko sione i he vai ko si su e papi taiso allow ma ria he's the baptizer of the Holy Spirit ko ke fie ma o ai o me helangi voice from God o ke fie ma we ko asis toka ke sisu kalais e kai ko sisu e fo i mo ui ko sisu e fo i momona ko sisu e fo i tafenga ko sisu o ku kano kato ai me akotoa pe he universe ko ni mamani ilalo mamani molangi ko sisu ho tau make he anga ko ahona hopo asisu ki he vai pe hoko e paptaiso pe ko tohi he historia ko tohi hoko e hamea ava a heban e ka inga o tau fie ma o ke ava a heban hua ai tāpua o tau fie ma o ai Holy Spirit ko iwi mo malo hinga ulak vese walu ka te mo ma o malo ko hoko ma elau malo ko tau fie ma o tau to elau malo mo malo ko ya ko nga o tau fie ma o ke ongo mai re o e otua io ko i foi lo tu ke tau fanongo ki hare o ongo mai mehelangi ko alo of anga ko hoifua o ku fie ma o ke tau vet lahi au pito e taimi, au tau wha ahikisia, fok pe au tau wha apore, taimi tau wha whaia hami, pe whakamalo mai e kakai, os ilo pe fok he otua ia, ko tau natula ulu pupula mo e tau whiha, ko tau whai pe haki ngāre rei, tau lotu hiri whakinima ki hama haki, pe a mo uia maki whasino, kua toi ha wheitu ho alu takai o tala ko honima na mo uia mea, ko honima na hiri whakinima pe, ka wah tau whima mo lotu me hau kokunima, ko whima tau e pani hau kokunima, whamore more at o keke mo uia me ai honima ko honima uri kage mo ui hami ai honima ko nai fe honima o kage mo ui hami ai honima ula ko lito pa ko hono tolu he apostolo ula ko lito pa ko hono tolu we are laborers together with convention of hivai ko kaunga nga fa ta mo do laborers together we go work together pe ko workers pe ko partnership o hinga ai apostolo ko ki mau tolu mau ngai fa ta mo o tua ko ingan kapau te lotu ka hiri fakini ma ke mahaki o hiri mai mai ni ma atua ka ke lava sio ki ai he unseen ai otua ko walk by faith ta ko matengo mo uia mai fasino o ke mo uia i hokuni ma o ke mo uia i honi ma mo uia ni ma otua ka tu ho fa atala ko mo uia mai fasino ko hiri fakini ma excuse me o ke mo uia mahaki honi ma ko mo ui ko ni ma otua Pau fie mau ke tau vete ho tau mutu ko pau ke tau acknowledge pa tau declare ko mo ui am fasino he ni ma o tua tuku ho hiki sia pa tuku ho pore ko lahi tahai o ki tau to ko te malanga pe ului ai kakai lere ai kakai ko toi ha feitu e te alo tala no ko ia malanga pa lere ai kakai ko le o afea hoko pe ko family hoko pe ke ku tamai hoko pe ko hinga na ului excuse me ikai o ke ului a kakai ko koe ului a kakai ko uhi ko si su kalaisi ya ni i to a fu fra ke no sia si o si pe to ki alia tala no hal uhi nga to fa ke hena au kai a he wataha sa ko uhi nga o to la ni au kai no o si pe foi au kai a wataha ha u le fa ke fon no mo fare lot ko foi polo palema e au leva e to la tau ma tu alu ka foi fica lot mo au kai a wataha to ku ko lot mo au kai a wataha na do lot au kai o se a wataha ko ki to ha fa ke mo vete sia sia pa mau hanga lewa tu ki ko ta mai ko lai lot e wataha ikai na ikai ka hina fa ke ko holot ko fa tongi pe ki tau fai a lotu mo au kai mo fei lau ei ko fa ke ko o tua pe e kan ko tala paulo ki korinto na ku to ya fui apolos ka ko increase ko tupu ko o tua pe e kainga o ku fie mau ke tau tala ki he kakai ko tau make he anga ko si suklais pe ko fie he ahon he tau kalofia ma o ko framu ke announce publicly ka ia I hamalanga ka ia fu fatongia me kalofia ma media ministry o ko ko ta puak o ko fa koloa ke te ko fa mole mole o ko au o ko family o ko siasi o ko lakanga
Katoa pe se te au, it's all about Christ. Ko kalaisi toko taha pe, ho tau makehe anga. Io e awa a hewani ia kalaisi. E hifo e lau maria ia kalaisi. E ongo mai a reo mehelangi ia kalaisi. Ko kalaisi ai mea kotoa. Pe au tonu ke tuki mona nofuai e tau mo ui. Ko e fo i mo ui ko kalaisi. Oku e rito e mea kotoa ia kalaisi. Pe ako ho tau makehe anga. Aku ke makehe ho hiwa ko kalaisi. Makehe ho malanga ko kalaisi. Makehe pe hoki mo ui au he toenga i api ngawe. Ko uhipe ko kalaisi. Pe aku fie mau ke teke i a kalaisi ia ke iloa au pito. Hangai peke tala sione chone tolu noa. Person baptized e whakaawau ki mui, kai whakaawi ki mui. Increase ia mai decrease. Tuku a sione baptized musikalu, pe mo haifu ai kau kangata iloa o mamani, ke decrease. Kai aha mea ke increase, pe tuang akalaisi ke increase. Te kei akalaisi, ke mahino, koe hauta e liua, koe mafia, ko sisua e huafalahi kai hanoa. Hala taha ke tatau, hataha ke kākunga. Iyo, ko tau makehe anga pe, ko sisu klais. Koe aha pe na stepua a sisu ke loto vai. Hava a hebane. Hifo e lau maarie. Pe aongo mai aere. O e tamai koe kulo tuu ia tāpe kina ho kakai. Pe tuku mua e he ahoni ke makehe. Pe tuku ke mau makehe ia feitu upe. Koe hipe ke a fiona. Ia sisu klais ko ala. Koe a mo whakamoui. Amen.